Kaj je MT? Veš, da ne vem? Težka. Pojma nimam. To pa res ne vem. Kakšni termometer, meter. Kaj mi to pomeni? Mala tovarna. Kaj temu je to? Lao bi mi prišepno. Malo tarifa. To pa težka tudi. Električna tarifa. Električni tok. Ko je vesoljček iti. Iti je pa tisti vesoljček. Iti, vesoljček. A ja, enotna tarifa, joj, koza. Kilovatne ure. Kilovatna ura. Kilovatna ura. Kilovate. Kilovatna ura je to. Kakšen tok, vodni tok ali kaj? Dve je bilo lahko varčevanje. TV. Velika tovarna, naprimer. Volt. Varčna tehnika ali kaj, ne vem. Ventilator. Ne vem. Tarifa. Aha, torej? Visoka tarifa.